Šta kvari namaz? Govorili smo šta možemo raditi u namazu, šta je zabranjeno u namazu, šta kvari namaz. Prva stvar, i o tome smo govorili, ali eto čisto onako samo da napomenemo, da čovjek bude siguran da je izgubio abdest. To kvari čovjekov namaz. I rekli smo šta? Čovjek mu je haram, veliki grijeh da nastavi klanjati namaz, a on svjestan da nema abdesta. Čak po imamu Ebu Hanifi šta smo kazali, da je to dijelo kufra i nevjerstva. Da se neko izigrava s vjerom, klanja bez abdesta. Onog momenta se desi čovjeku u namazu, što je normalno, što se može desiti svakome, jer je to insan, da izgubi abdest u namazu, insanu je obaveza da prekine namaz i da iziđe. Ali šta smo rekli, koji uvjet? Da bude siguran. Ne da bude ono možda. Sve dok je možda, haramu je napustiti namaz. Pogledaj, ovdje između dva harama. Ne smiješ napustiti namaz sve dok ne budeš 100% sigurno da si izgubio abdest. Sve dok kažeš, ne smiješ. Sve dok si pola, sve dok sumnjaš, ne smiješ. Jer Božji poslanik kaže u hadisu Buhari i Muslima, la yansarif. Kad su ga pitali o čovjeku koji ima problema sa crijevima, znači grče mu crijeva, kaže, neka ne prekida namaz, zabranju mu prekinuti namaz. Sve dok, kaže, ne čuje, znači, ili da čuje, znači, miris, ili neugodan miris, ili znači zvuk, ali vratio je ga na nešto sigurno. Sve dok ne bude, kaže, siguran, ne smije prekinuti namaz. A ako bude siguran, onda mu je haram ostati u namazu. Sjećam prošle godine, ne znam da li je od vas neko pratio, ja sam za vrijeme Ramazana odgovarao na pitanje i odgovore tokom Ramazana, u toku najveće od teravije do sehura. Dolazim jednu noć, pitanje, čovjek kaže, dobro namjerno, nekad kako neznanje čovjeka može koštati. Kad došao sam pred džamiju, sjetio sam se, kaže, da nemam abdesta. Ali kaže, kad sam već, kaže, pred džamijom i stid me ljudi, ja sam kada ušao i klanio i djaciju i teraviju bez abdesta. Iako ja ću to, kaže, poslije kod ću i ponoviti. Jel to, kaže, jesam li griješan? Dragi, rekao, brate, ti treba si prvo pitat pa rad, ne urad pa onda pitat, a to je kod nas belaj. Mi uradimo i onda kaže, jesam li ispravno uradio? Obrnuto uradi. Pitaj pa onda uradi. U svakom slučaju, znači, namaz, ako čovjek bude siguran da je izgubio abdest, njegov namaz je pokvaren i obavezno je napustiti namaz. Druga stvar, rekli smo, izostavljanje nekog od ruknova bez opravdanog razloga. Zašto smo stavili ovu klauzulu? Bez opravdanog razloga. Zato što je određeni ruknove dozvoljeno ostaviti uz određen validan razlog. Čovjek bolestan. Kaže, ja ne mogu nikako stajati u namazu, samo mogu sjedeći. Mi mu kažemo, sjedi, klanjaj sjedećki. On je izostavio rukn ovdje, ali ga izostavio s razlogom. Zato kažemo, ostavljanje rukna svjesno i bez razloga kvari namaz. Jelo i piće, po konsenzusu islamskih učenjaka, kvari namaz. Govor, da čovjek progovori u namazu, ali šta? Svjesno. Zašto ova klauzula svjesno? U slučaju da bi čovjek progovorio nesvjesno ili zaborava. Ti staneš klanjat i ti se zadubiš, pobožno klanjaš, rećemo da si oženjen. I tamo braco ili sjeka, babo, šta je? Takfirullah u namazu. Znači namaz je ispravan, zato što je to čovjek uradio automatski u zaboravu. Ali da ti kontaš, ja znam, haram je se odazvat, ali šta li me treba, možda mi je donio dnevni avaz da čitam. Šta je donio? Pokvare namaz. I peta stvar, smijanje kvari namaz. Ono smijanje sa kojim se, znači, ima glas smijanja. Što znači čovjek samo kada bi se nasmiješio u namazu,
čuješ ti tamo Tom i Jerry, a ti klanjaš tamo, bum! I ti ako samo nastaviš osmije, bez ha, pokvare namaz. Osmije nije dobra stvar, ali je inšala namaz ispravan. Znači, propis se vezuje za to da li čovjek je izrekao, znači, nešto prilikom smijanja.